Ньурбачаан Оскуолата 2009 сылтан агропрофилированнай хайысхаламмыта. Араас көтөртөн саҕалаан козаҕа тие жеки ылынителлер. Оскуола иһинээҕи бизнес-инкубатор арынан сүрүн хайысханан козааны итии болар. Былырыыың саҥа ферма туттан жеки ыллара саҥа жега көһөн тураллар. 90 маҥнаги күннериттен саҕалаан беригин 12 төбө төрөөн турар иннегинан Оскуола төрдөн 2 козаланна. Бу 2009 бахылгак тяпыйга көһөн кирбиппит. Бу январь туругунан бартохолбан 12 төбө төрөт. Өссөдө төрүүр бар, 14 олақпыт. Өксөлері перворотка болан бирде оны төрөттүлер. Бу билинги туругунан төрөктөр бүтүшөй туруктактар, бу хасыңыттан уже арартыбыт элериттен, оны бирдилен уже эмтеребит. Үйттерин аламбыт. Отажы бу үйт ылам тугунан этер боллакка колора бир казаттан ортотунан каскер үйт yti оны бу үйктен кандакын аты. Бу хайын ый туруктарынан кордакка колор олокушой казаттан үстү литерин алабыт. Бу билиңлер бени перевороткалар онан кайдак уйттактарын улахандык бааракак топ же 1 литерин аларын биттен эреллакпыт. Онна бу үйттер битин бе хайын өттүгөр хай реализациялык битин бары быйыл. Тоокко көңүл аламмыт быппагынан онна аңарда сүйтүнөн атыга тахарар. Датамыл көрүүгестиге хандарды каза оны таманна Оскуолалар мен хаҗалдар. Оскуолалар мен хаҗан хама активный Ньурба Николаев Аман күнтүн деп курдук олох төрөтөдө кини бастык очарык кэлэр. Онна бу туокпутун көрүүнү-истиини чаулаханыр хана хох. Ынактагар отуда хирагаяк, оны куранак болон шугай. Коза ферматыгар сүнньүнэн 2 үлэлиир кинилерге Оскуола вернәтчиләре көмө болалар. Күннәгы көрүүнү-истиини таһынан сайынын окка кыдар көмөлөһөллөр. Онус класс вернәтчиле Аман Николаев бизнес-инкубатор бастын көмөлөһөчтә күннәтә келән саҥа төрөбит коза олорун бебеддир. Томиман атарлыгатын декап, ман мен эем кайыр үлэлиир, аны булана көмөлөһөбүн. Күнгө өстө кайыт мана келебит. Хасырдыт нәтиҗеләр эем бәдә келән көрөр. Аны эбеттен киһә, аны киһә калан мына хайын көмөлөбүн көрсөбүн. Бу козалар тоох кыллар көрсө, атай тоох жакаби. Үчөй ханалах мендикин бай кыллар. Хамай чугасылынан таптыр тоохтакында козалакында. Аты бар шетер бу. Атак. Хамай дөрөр мо мына каравын тугар бу мына кулгагар маганнак хаддер дикте бу маган козаттан капкара козатыр өтө дикте. Отто туох колорен күнгәгәрен тугынан ахаталыгын колорларын эмтеттигез. Атты эмтеттен ха. Оны үкстө хактарын жаябын, дарын тогобун, уукайыбын ахатабын, ием кален ыр, оны мен хаган жайтыбын, мостына карбыбын, оны дарын тоган ие. Одноклассниктарың жаабыды онда? Одноклассниктар буттан туокка билеген бу коронавирус болса хеджебаттар. Атта хайым болдаганнара оток бәбит, оток кабутыймы. Оны табастырым, одноклассниктарым, браттарым, бойдарым бара көмөлөбүт. Чөбү козаларга бәгәрәп тугытты. Ханы жакап. Аты бу хайын аттыгар. Ол бул именно ынадарга тохторга жана либиттен оток кабут котуруна. Оны агаламмыта ынадарга хайбыт беребит. Күйхото шугай. Бүгүн хайын актатып. Тонта хинде бочу. Атын тох күннәгәннән. Ол тохтар бу короче хайбыт, тохтар горабыт. Ылларга оны отторун оккон барамыт тракторун калемитте марабыт. Терген оккот. Оскуола былырыын бүлетинен 500 тыгынчалак улус гранын ылбыта. Буйбинен оборудованиялынан мантан саас коза үтүттен Араас продукцияның орон атыга тахарар буланнактар. Эха буллагана Оскуола дегер школьный бизнес-инкубатор ден терилибиде, онда буллагана бу проект көмүскәмит именно молочный бу продукцияны тоққа производствоға тахарга ден хылла хоруктак проект көмүскән тобы гран улус гранын ылбыппыт. Оны буллагана бу биһиги бу үйтү хоютар, үйтү пастеризациялыр бу дайылнай аппарат ин барын Агастанын робут. Ото тахандыларын тычана бу продукцияны тахарга. Ото бу хылга уже ана хастан ин буланга туру робут. Пока что билеген бу хәкәдә бикәләлектер, өсүдәне атын Ижевский городтан айнан хәлләр. Коза ферматыгар төрүөг элбән үләк көстүр гыяр. Төрүөктөр туруктара үчүгай билигинде өссө төрүөг күтән тураллар. Онон мантан келин төбәк санын элбәтен үчүгай ымылан продукция тахарарга бәлемдәнәләр. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саға телевидениеті, Ньурба.